Ibihe byiza kuri wo kurikira amakuru n'ibiganiro ku Rumuri Media. Niba uri mushya nawe ibuka gukanda subscribe ndetse ukande no kukazogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi bitazajya bigucika. Aha twerekeje ni mu Bushinwa, ahakomeje kuvuga inkuru y'uko abantu batagejeje ibiro 50 basabwe kutajya hanze kugira ngo birinde ko umuyaga wabagurukana. Abategetsi b'Ubushinwa bagiriye inama abantu bapima ibiro bitarenze 50 kutajya hanze kubera umuyaga mwinshi wibasiye Beijing. Ibi byatangajwe kuwa gatandatu w'iki cyumweru tariki ya 12 Mata n'umuyoboro wa televiziyo FTV. Byerekanwe ko ibiza by'umuyaga mwinshi byibasiye umurwa mukuru w'Ubushinwa ku ya 11 Mata. By'umwihariko abantu bapima ibiro bitarenze 50 bakaba bahise basabwa kwirinda kujya hanze kugira ngo batazatwarwa n'umuyaga uhuha nk'uko televiziyo yabitangaje. Igitangazamakuru gikomeza kivuga ko kubera umuyaga uteye ubwoba abantu batangiye kugura cyane ibiribwa n'ibikenerwa mu masoko manini. Biravugwa kandi ko gari ya moshi zimwe zahagaritswe ndetse n'indege zirenga 400 zisubika ingendo. Ahanini mu majyaruguru y'Ubushinwa abaturage bapima munsi y'ibiro 50 bagiriwe inama yo kutajya hanze mu rwego rwo gukumira ko hari aho umuyaga ukomeye wagurukana. Uyu muyaga udasanzwe wibasiye ibice bitandukanye birimo Beijing, Tianjin na Hebei. Ubushinwa bukaba buheruka kwibasirwa n'umuyaga ukomeye kuri uru rwego mu myaka 10 ishize. Inyuma y'uko ikigo cy'iteganyagihe mu Bushinwa gisohoye itangazo rivuga ko uyu muyaga umaze iminsi ushobora kongera ubukana, dore ko ubu ngubu ufite umuvuduko wa kilometero 150 ku isaha. Nubwo nta muntu byatangajwe ko yakomerekeye, abaturage bagera kuri miliyoni 22 bo mu murwa mukuru Beijing basabwe kwirinda ingendo zitari ngombwa muri ibi bihe bibasiwe n'ibiza. By'umwihariko abafite ibiro bitageze kuri 50 bo bakaba bagiriwe inama yo kuguma mu rugo.